Bwega sana kaire murithire wa Meru TV no ntubako inambere kwigua uri ndeni akionia TV ya kuthite nambere kwokera ithaga Meru TV na ibwega no ntubako inambere kwigua tukeanaga rwari rwa mutongoro mugongo President William Samoei Ruto na rora thire tukinambere kwigua keanagiria na Meru na muno akariba rugari rwa Kirimara kagitania kethire tukinambere kwa kirigagirwa kuriunga nteno cha Kirimara kiumia giki kionde korobwa munde ndeni studio ndena mheshimiwa Joram ndeni studio karibu sana jambo. Asante. Bwana ntubo Kenya ndeni studio. Maybe na fitu tukiwa twina geni bangi tukainambira kwa tukiwa tana na boko waliria mantu mama lakini karibu sana kile murithiro Meru TV kengo tukiambagire bwega. Maritwa ni Muteithe Joram kuma Tigania West na ndiri activist na musiasa Meru County. Ngokethe buntegeri wetu wende warari ekwakethekete na nkwire ukaumau uginyaga tolokeya ukarwa marama wakundenya tuloi nontu mantu atutite kwari ni mantu yagatuma mugongo yetu juite kiwango kira kingi kuma uture. Bwega sana bwana Joram. Maybe tukiambageria mutongoro mugongo President William Samoei Ruto na kweregerwa gatwariri Meru na kweregerwa Meru kiumieki na county chia Tharaka Nithi county na kiregerwa Meru na Tharaka Nithi county tete ile kagitagage kambere tuonetereze kiriunga ndeni ya Meru county na Tharaka Nithi na gatigari mantu ma mirande othi na mbere but kinyambere tutie kinya ukirerwa rero rais ina mbere kwa kiaragia orobwe munde na ara state lodge kwina mbere kwa kiaragia muno mantu makonenie na mantu maendeleo Meru na Tharaka Nithi na akuringaringa iboko ora wale munini wa Rigathi Gachagua akumuringaringa iboko ntikumenya ino njira imwe ya kuoneria ntuba Mount Kenya ati ataina thina na Gachagua kana maybe gakwaragia rwari rwa kiaragia akionanagia athina yomire gatiga kena Rigathi Gachagua na ikirikana wayete ko Gachagua Faminas Ruto kintu kira bati kumenya mwanka thai siasa ciakie isiaso boro mtu arekete kumenya Ruto munenkera microphone kana moya audience Ruto ni muntu uraka kurongoia wailetie no tibuoka by the time uri realize na kurongoia na arikani yao ego mfano tutinde tukona interview ya karikara sagana antu barabo kariara sagana wana habari panelist bara more than 10 of them Ruto atubaya kanya baba boli theory so yokari one man show Ruto no akauga bila kwenda nacho kikiure kirakwenda na uroke mwaka ugatia kumburi ogo na boya ile Ruto menya Ruto kakwenda kuyukia ko bombe ko bothe other ndere tanto anto amoto arakia ruone tabera Ruto na bati kumenya mwanka tha yendi na anto batayipiriko achia ibitirite ndego rwetu reru ari utimuntu kya no tukinyamo chiari ura twirigira emenya kibatu tukakiwaga na njira kithomo inyaka yoyo karaga nturene ikarekete kuelewa manto ya thirikari yarathomia kibaiche tene ukulukira ikathomethirie tuyoyo so thayo te muntu aranturena ati nweso bokuelewa manto braya wita Ruto so far inyokumbika akubati kuya concentrate mnokire na haraka utambecha na mirandi ira hatubirire yondo yorongo bureka ambiriria mantu agachagua kabisa utiwa tichi ni Ruto bare maneno no tukachagua kama mwira kiuriki tukirate kwenda wikwa Ruto ndimwira intukirate kwenda wikwa ale muturi amwira intukirate kwenda wikwa why abduct young people no toko hata na bantu na nyawe okui mwana omunini ana uwezo ana kanya kakwari shali no na adilunga agonde ana vituko kariye muntu na shali na unyinyaka bangi you never know okay lakini no amuata no amuata aiko obirara iko kwari imu ego atita Meru TV lakini yangu tala kimanto aramba kwari mantu nyati umusu mantu athirikari no amuata batu ana muturi miaka arakia kiwa na bani ni badia
bathikire no mo bathikira reka nabo sindio okay te lazima Ruto yuri kionde kwenda are mo ndikira uni kampe kanya mbali nto constitution yo kwani umpambi ni betikirete kwa yali constitution yo no yo mwiti itumite ethira ritini tukitha weruari ni one party yayo kano kitha ati constitution ku muntu Ruto utindira kwino akiona kano a flag bearer kano no bangi bakithira bara bena ara kenda bithe yundi constitution yo mwakanya ka so in short Ruto murongo na ukaendelea saindi tu confirmira batwe antu bakirima gacha kuria atutetaira kitetaire maendeleo yetu ya kirima na kitetaira mantu jara Ruto ya moru ye kuendelea thirikari-ini erwa Ruto tu confirmira kabisa nuntu tiri nkiona kanya kwa ite mantu ibwega o tu confirmira pio no atarenda Ruto agachagua thirikari-ini. Lakini bwana Joram rais yite Rugairo Kimara ntiko na buraki ya akamberia kuga na arena thina na agachagua ano ntwayete kwao ikwao muziayete so kwena biore bika gwetige kinya thino bika inabere kwa bikiumagira na hata waruthania na mwana wetu kino ntu ngatire mwana wetu kwa gunti yikana kwena thina rero rais yabumeriti akereze mbio yaretie thina gatagati yake na gacho kagitaka ayete ko bagasha thina thairu twakwenda pira kwenda kweleserwa ibo na families ni ntoboro mukenya akumenya untu twinde twathia ta proceedings cha impeachment ya Gachagua itona michamanyo ne Ruto ari bura MP bakuwa itukoelewa siasa ndakula ibintu kwa cha ibidiri ndeture bana families so itukoelewa siasa families irwe nketha ngita gwere runguro ku nore aunke akuruma muntu na mno muntu boko chumbrana no kengwe uombera murume so there ndo ya banani ba Saleh alama ka uo batu tuisunja baku watu raka shagu out tukaringa kura out na dendo turongo yaringene MP baradhe na Gachagua na ukiturongo wa MP berero ni Gachagua mwa MP Gachagua kerere MP be batuli maru bamutulire maru tubogo dutu awa Gachagua ere MP be bamutulire maru MP bo watu tutulire maru atwagonta na good Gachagua ya jumbe kinya December babateri bonde bego bakimuturagira bamutulire maru na babo December kinya tugonta ende kyuri kimo families kuna uwezekano atwethinya atumie benefit of doubt buwa uwani uma atwethi buwa uwani uma IMP ba Raila kana ba Azimio kuna uwezekano ethe Gachagua netere kibunya bwa bera mutulire maru tiwa kwenu uwezekano so erita kiba yundi ina aba Azimio baba umera kuringa kura bonde actually nyamuswanda wikiri muntu Azimio very true so ne Ruto ati kwenda Gachagua thirikari-ini aya aki atu mo benefit of that aki manage ni sorry muturiwe ngwetia karirie mantu mamwana wake utweka abducted kwa utema ko sareu ndiguria shali no na vituko bia shali no amwata ndinda ri TV nange turara betre is that the Kenya we want? So Ruto umuntu simple akwenda kurana thirikari mbere pio no rongo na kinya miru mbere ups chonye thira tongore betu bakwenda toni upichia ko the president yete chirio otecho maybe byage tombike ko benefit kibyo ibarara kaombo kinya kwena president ntukuba kundo chai mana tano ngiri ile kulingana hivi that only thing tombike ko benefit no bwana families lakini pio Gachagua Ruto no awirana ibwega now that rais na ite Miru na Tharaka Nithi county maybe imbio Miru batiko bagi expect maybe kwena mirandi ya uthina mbere karuro kwena mantu maimbe tukona kumana ndiongeno ya mutongoro mugongo maybe sometimes kwedra optimistic into kya maana mno bwana families oni ningurairo muno nimbendete muno kwithira ndi muntu akona aina ukona mantu na njire koyana yani wega bwimbere lakini very unfortunate ngera antuma
bakanoa wikira expectation nyingi kiri Ruto batuma pamuthura mwanka karaya ya ngoma nya ngoma no tuthure pio indi bakareka binadamu bamuginya baeta bio baesperigira aturigira just 2 months simple ya korongo yorongo boboeru ya gotia into bietu bithuki nkurukie buraithire nga clarify that of course Ruto yara kiri momiru ati amiru chokachokete nyuma u kabisa tinga muntu ati kona bwega I will clarify that so ugeta gintu antu berigira muno kinene kintu kira antu babati kwirigira kimwaki tukarongo yubweru na bana bakombo kinyela anene betu na au bakakunda chaiwe so otinkurukie byo otherwise yangi kurongo ani bwana Faminasi which urongo mwanka utore mini urongo ibwega gatumendereke mwaki then tuwechokagira kairi kengo twinambere kwiwe tukeragiria mantu mama ndarekiga nona na ageni betu bonde ndene studio uko kwa Meru TV utikathi kuraya. Ugeja kwithira no gucho antu aega akorea agonywa ona kuthithiria michemanio ukabio na beyond Pix Hotel na Nyuki. Pix Hotel ni thagirwa iri na nyomba cia kurara na inthongi cia mithembe thatu Standard, Superior na Executive. Koroki kuri na nyomba cia michemanio chiomba kujugikundi bianto magana jairi rooftop nayo ni thagirwa iri na gwakara na ukionaga Mount Kenya Abadeas Ranges na Lodaiga Hills. Kairi Pix Hotel ni thagirwa iri na gym, swimming pool ya ruji rwa murutera, steam bath, sauna, ona massage na beauty parlor, outdoor fitness center nayo iri na kieni kia michetho na team building kuthithia michemanio mirano ona biatho oku ukethirwo na low ropes, high ropes, zipline na outdoor gym anto bomba kuthithia camping na maema oku. Pix Hotel bali na kambi mwitoni jo Mount Kenya na aria baikagianto kuthithia forest camping na kuthoma mantu jama ingija guchia kakirime karie na miturire nkroki ni babangaga gwitia kirima kia Mount Kenya mwanka point elenana iria iri mita ngirinya magana kenda ja 85 kuma level ya area. Pix Hotel na Nyuki iri kilomita 3 mbere ya gukinya tauni ya Nanyuki umite bwa Meru. Kumenya manto nkroki ringa thimu gukurukira 0711 969 690 kana 0782 426 689. Email ni info@pixhotel.co.ke na website ni www.pixhotels.co.ke. Pix Hotel na Nyuki, beauty and taste with nature. Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, School of ICT and Computer Science, School of Education, School of Cosmetology, Caregiver Training, Driving courses na zinginezo. Wanafunzi wetu wamekubalika kufanya mtihani wa NEC, SIDAC na ule wa NITA. Tunajivunia vilabu na jamii za wanafunzi zenye msisimko na zinazosaidia kukuza vipaji vyako, uongozi na mtandao wa marafiki wa maisha. Wahitimu wetu ni vinara katika sekta mbalimbali, wakiongoza na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kupitia 0721 152 709 au 0741 871 257.
au tembelea website yetu ili uweze kujiunga nasi. Embu College, skills to go places.